kodwa lento wangileyo izomenza ukuthi ashiseke angasakwazi ukuzibamba ashise ugwebe ngaphakathi ashise unembezo ukuthi cha lento engenza ngiyenzelani yabona noma ke yena azele kuwena athi hayi nkosikazi bese ngixolise ungakazi tholile wena ngiyicebe mina alibike kudaba lwakhe ukuthi cha kunomunye umuntu wesifazane obengabonana naye noma abonana naye uma ngabe umuntu wesimami uzomuzwa naye ayigega bayathanda ke labo ungalikhuluma iqiniso ngendlela okuyilona elikahle kodwa uzomuzwa ayigega athi hayi baba uyazi ubaba uzalwane uyangihlupha ulebe uyangishela uthi uyangithandela mina ngimshilo ukuthi mina ngizona nawe hey baba lo baba uyangihlupha hawu kade akamhluphi vele bayazwana so ukuthi manje uyalisaba ukuthi udaba ngendlela okuyilona eliqiniso ngoba usabuthi kuzovuka isilwane uzovuka ubebhuku esiphakathi komuzi akakho ke uzoyigega yena uma ngabe unaso isibindi awuyoqonda ngqo wathi cha baba mina nginomuntu engizona naye uyethuka yena sakakhulumile lokho ukuthi nje wona iqiniseke ukuthi ngayo langa lelo uhlale naye ungakuyenzi lokho bese uyahamba endaweni zakho cha kwenze lokho bese uhlala naye le nduku lezomshisa izoshisela enhlizweni yakhe uzolikhipha iqiniso uyophapha amasaka ligabhile ukuthi hawu sengicibele ngikhuluma indaba engaka abanye ke baba nasi isibindi bakutshela nje straight emehlweni abanye bayasaba kodwa uzokutshela ngendlela ezokugeka njengokuthi ngithi mina ngichaza njengamanje athi uzothi abantu yamehlupho yameshela kanti cha akukho njalo wena sekumele ukuthi ukwazi akukho njalo vele abantu abayazwana so ukuthi manje uyayisaba ukuyiphakishisa uyayisaba impi ngakho ke uzoyigeka ukuze wena nawe mhlawumbe indaba uyizwise kangcono kubalekile ke lokho ukuthi ungagcini ngokusola kodwa ube nesiqiniseko sento ethile ngoba ke kuyenzeka ngesikhathi ukuthi uyasola kanti usola into engekho akukho njalo noma uza ngamahemhem uzwa ngabantu abangayifuni into enhle bayayibhidliza imizabantu abantu bayayibhidliza ngakho ke sitholele wona ngokwakho sikhona ehlahla sebenzisa impande ungezwa bethi nawe ungagcini ngokusola ngoba lento leyo yakuhlukumeza emoyeni wakho hamba bese yakuvakashela ifike emqabengeni ukuthi cha ngabe ngiyiwani kulo baba ngabe ngiyiwani kulo mama omunye sebefuna ukumthatha kodwa ke manje indoda ixekile anasiqiniseko sokuthi ngabe ngempela lo muntu uzokwazi ukumalukazana wakubo ngabe ngempela lo muntu uthembekile ngabe ngempela lo muntu uyedzwana kuyena manje ke ukuze uthole isiqiniseko ungathatha umuntu kanti uthatha isigebengu cala sibese lempani bafuna ukuthatha ukuze umuntu ayikhulumele iqiniso ayibhodle iqiniso ngokwakhe le ayimlindi ukuthi azalale khona ke leyo ifaka phansi komcamelo yena uba ngathi uyaphupha a split out akhulume zonke izindaba kuba ngathi uyaphupha kodwa yena ngeke azizwe ngoba kuyena uzoba ngathi uyaphupha kanti uyaphimisela ngomlomo ukuthi yena uzwana nozibani cha sikhuluma ngaleyo namhlanje ikhona kodwa leyo namhlanje sikhuluma ngaleyo ukuthi akutshele ngqo emehlweni akubuka emehlweni ehlanganisa amehlo ingqotho akutshela impela athi cha baba mina kulo muntu babuko baba ongihluphayo yaba lo baba mina ngimthandi kodwa njalo uyangishela baba ngenze njani hawu usuyazwa uvula umbuzo ubani lo usuyazi kunjalo uyabona bakane sibini nje bengichazile uzokutshela ngqo wathi cha baba la ekhaya mina anganeliseki mhlawumbe wena baba uncane lokhu wakho baba angijabuli baba noma baba la ekhaya mina nginikeza imali manje ngibona ukuthi ngcono ngiqome manje baba umulasi lapha ngoba umulasi uyanginikeza imali uyobika nje okwakho ukuthi wena uqikelele ukuthi ungavuka ibhubezi uthobeke uma ngabe uyenzile lempande ukuze uzokwazi ukontrol ama emotions wakho ingani phela nawe uzoyisebenzisa ngoba uwazi uzofuna iqiniso nina ke abanye abantu abaningi nilifuna iqiniso bese la nehlula ungalifuni iqiniso mangabe lizokuhlula ulifuna iqiniso mase bakuneqiniso bese la kwehlula uyabona indaba ngakho ke yesiqiniseko sokuthi uzothobeka ulalelisise futhi ulalele ukuthi uzwisise kunomhluko omkhulu kakhulu phakathi kokulalela nokufuna ukuacta nokulalela nokufuna ukuzwisisa ngakho ke lalela uzofuna uzwisise lelelela ukuzwisisa ungayelele ukufuna ukuacta lempande le mayithathile wabhala igama lakhe nesibongo wayibeka la waba iphepha la wathi ngqi wazowabopha uwazi uzibopha wena naye izomshisa lempande hawu uyoliphalaza iqiniso yabona noma ke ngabe ukwawenza lokho kodwa waphika uyakwenza lokho futhi uzoliphala iqiniso ukuthi hayi into esobaba vele mina ngayenza yabona ngakho ke ungakwenzi lokho kanti uzolimaza umuntu yenza uma ngabe uzokwazi ukuthobeka umyeka akhuluma zacede ungagagameli uzomuzwa nathi hayi baba uyazi mina nebaba umkhwanazi siyayitshontsha usuvona uzovukula ke manje nkosikazi kanti siba umkhwanazi kuphela sakhona usibiya sakhona uZulu sakhona noChauke lapho phakathi kanti ke kumele ulinde umyeka akhulumele iqiniso ukuba ngathi thobekile uthi hawu nkosikazi ngempela hawu nobabana abanye nkosikazi
noma nkosikazi ukwenzeleni lokho umyeka likhiphe lonke qinisa phana sagcwala 20 litha izindaba zigcwala angathi saphana sakayi1 umuntu usivuka uwona ulaka anyeke sachubeka phalaza ngoba uzobona ukuthi kanti khuluma iqiniso la ekhaya kunje miyeka khulume konke uthi nawe uma sobona ukuthi ayisakagezekile la sakadelile nawe ndlebe sakho seyigcwele sowuzwe ngokwanele bese ekhaya ke manje uyenza lo ufuna ukwenza kodwa ngone mazi umntana umuntu soyenza lo ufuna ukwenza yebona ngiyenzela ukuthi ungathi hawu asakutshela ka igama lelodwa hayi wena so uyamstop miyeka khuluma acede ukuze uzophuma nabanye